Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share Reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Hēpara me ngā Nanekoti by Aesop. There are two kupu hou. The first is mohoao, and it means wild. He kararehe mohoao te raiona. Lions are wild animals. Our second kupu is takurua, and it means winter. Me mahana o kākahu hei te takurua. You need warm clothes in winter. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānana hoki te noho. Whakarongo mai e hoa mā. Te hēpara me ngā Nanekoti, nā Aesop. I tētahi āwha hukarere i te ururuatanga o te takurua, ka hau tūria e te hēpara āna Nanekoti ki tētahi ananui i tētahi toka e haumaru ai te noho. Ko te āhua nei, i reira kē ētahi Nanekoti mohoao e noho haumaru ana. I ohorere te tāne i te rahinga me te tai ea o ēnei Nanekoti, me te ātāhua ake o ēnei i ana. Ka hoatu kia rātau ngā kai katoa i taia ai e ia te kohikohi. Ka rangi tini te pūkeri o te āwha. Nā, he kore kai nā ngā Nanekoti rarata, ka mate kai. Whiti anō ana te rā, ka oma atu ngā tauhou, ka hoki atu ki ō rātau whenua mohoao. E poko, tāna tangi atu. Koea tēnei tāu utu ki te tangata nāna koe i whāngai. Me pēhera ua mātau e mōhio, te whakahoki a te whiore o te rāngai. E kore koe e whakarere i ohoa hou a tōna wā, pēnei tāu whakarere i ohoa o mua tata tonu nei. Nā reira, ka hoki Nanekoti kore te hēpara ki te kāinga. Nā whai anō, he pōrangi katoa nōna, ka katakata te katoa ki āia. Ko te kiko o te kōrero, kia mau ki tō ūkaipō. The Goatherd and the Goats by Aesop. During a snowstorm in the depth of winter, a goatherd drove his goats for shelter to a large cavern in a rock. It happened that some wild goats had already taken refuge there. The man was so struck by the size and the look of these goats, and with their superior beauty to his own, that he gave to them all the food he could collect. The storm lasted many days, and the tame goats, being entirely without food, died of starvation. As soon as the sun shone again, the strangers ran off and made the best of their way to their native wilds. "Ungrateful beasts," cried he. "Is this the way you reward him who has served you?" "How do we know," replied the last of the departing flock, "that you will not forsake your new friends in time of need, even as you forsook your old ones?" So the goatherd had to go goatless home, and was well laughed at by all for his folly. The moral being, be true to your own. Tēnā rawa atu koe i tāu whakarongo mai. Thank you for listening to Whakamiere. As some of you know, Whakamiere doesn't run ads, and we don't have sponsors, so all of our tautoko comes from our Patreon supporters. It takes a lot of time and effort to produce each episode, and any support we get through Patreon helps us spend more time creating content for the podcast and sharing more reo Māori with the Whakamiere community. If you're a kaimahi at kura, kohanga reo, or schools in Aotearoa, we're offering you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll get early access to every episode, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, and the full back catalogue of content, which is nearly 150 episodes. A big mihi goes to our Patreon supporters. Without all of you, this podcast couldn't be ad-free. If you've enjoyed the podcast, please leave a like and a review on your podcast app. It helps new listeners find the podcast. And if you know someone who might enjoy our kaupapa, send them your favourite episode. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.